Dobar dan, ja sam Vladica Lazović, vlasnik firme Četo IS, koja je osnovana prošle godine u avgustu sa ciljem proizvodnje sirća Četo balzamico. Sama ideja je nastala tako što sam i sam potrošač tog sirća, gde sam potražio na internetu i kako se zove, nisam našao nijednog našeg proizvođača i samim tim sam dobio ideju da krenem ja to da proizvodim. Sebi sam zadao za cilj da napravim kvalitetan, prepoznatljiv proizvod sa niskom cenom, pristupačnom cenom. Početak realizacije čitave te zamisli je krenula na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu kada sam stupio u kontakt sa tehnologom Stojakovićem koji mi prati proizvodnju i ujedno mi isporučuje opremu. Proizvodnja ovog sirća je inovativna u tome što umjesto sorte Trebbiani di Spagna, od koje se inače pravi, koristim Cabernet grožđe koje je sa našeg podneblja iz Župskog vinogorja. Plan je da se pokriju 4 opštine: Zemun, Novi Beograd, Stari Grad i Savski Venac. Konkurentske prednosti mog proizvoda su niska cena, to je niža cena od konkurencije, visoko kvalitetan proizvod, prepoznatljiv izgled, ambalaža će se totalno razlikovati od sve dostupne ambalaže na tržištu i proizvod je broj 1 u Srbiji će biti, to jest prvi proizvod na Četo balzamico. Način realizacije, plan je da se u 2 pakovanja, znači, proizvod plasira, znači, u staklenoj ambalaži od 250 ml i u ambalaži od 5 litra u plastičnim balonima, koje bi išlo za hotele i za ostale restorane i ugostiteljske objekte, pošto je se ukazala jedna niša koju možemo da popunimo, jer se sve više i više u spremanju koristi Četo balzamico, dok na području ove 4 opštine postoji veliki broj objekata zdrave hrane, bio-shopova i mini marketa gde bi direktnom prodajom pokušali da se što bolje i što masovnije pozicioniramo u tim objektima. Finansijska sredstva do sad, pošto sam pokrenuo čitavu proizvodnju, do sad je uloženo 1.450.000 dinara, što ukupna investicija je otprilike 2,5 miliona dinara. Plan je da se početkom idućeg meseca flašira prvi proizvod, tako da trenutno nisam bio u mogućnosti da vam donesem. Ovo je delić proizvodnje koja je započeta.